Kabung arong kami karlong sing timung hemme cupidet. Perangkehin ben Best National Film Award mate Best Child Artist kelong dana bang poem kamridam. Aparo episode siarat BJP along kacepaok dun. Nijangkar Bianglong Kironi Police Station ke parlo jengkha pen khalo kilometer pho kabunga rong along jakong ni phain kora truck siarni ani kang sampor 5 achiti mapor malom longsing timung hem me chupidet along itum jengkha ti pen hem chele rock pen hem thengsong along a hem phia bang ajo ki chojia phan antun boma por hud lang ke sokdam juya phitsi hem me chupidet pusi a hem phuatum nang pachini dun lasonsi hem pen mege chupon along formu hortar doan la pen kaching thang pe ri pen chenglok ki chojia phan ke beauty sok sang anta me chupi laplo hamren constituency em mongol sing timung pen kerapa phan nonanta lama belang lasi em mongol sing timung la pen KCM Dr. Tudram rong hang phan nangrap thapusi chunung ripon pado helang pi pen bidasing ti report Malong News tuning riget hola dak kanukson na dulo tangkama sang son mi nang chuta dolo la pen sar phan chuning di bangke tumanta an kisung thulo pot amat nangrap asonte position nang dolo sar si me churo delo lage la so ya mi ki chuwe ni ta bujare dunang di rock pen ma mi tu pe kang kamlan ju dang klok lo ma a lang dak lang tu an dang chu so mi pulo ti bu kum ni ji pon lo ti bu lang chu sok ku bat ting ga ti pik luเป็นการlang ami dak bang tut ku ma lang ti chu sok ti pe pleng ti da lu ni lang ki so se ki mi na de chu da lu ma an dang ti dang klok lu tangde la me cholong hormu pinean ete pachpang run dun long dun lang duma sap tu ta ki long na so na pe pin lu ni hem sia long de da lu la pu ni di hem jet la sok pan chu pusai du nan ta ni li hal hai lu am ni ade su chi rap nun lo ku pipi sikan hok dun la so lo da ke kan lu son la hem mun nya mar pe tangka ta haji raju ru to da na tangka tu kun do paisa ta sidi toko paisa ta dia paisa du ta nang ki kon da ta hai bai yi ya ta sok yang an ta we ta pusai du kam ki ni tv na su dian on chu dap la bakot ta hun ki kon chu pilap ai aperi pisa di saran da nang ki pilap ade non langsung ka lukson nun bot council karbeno ton mo council CM nun hanang nani to met ni kirap chang son dun nang rap asonte pulo ni di pan nang kirap ke ni di ni ngaro ku manang kirap ni la pan kan lu kon menang ni tunang na thang CM khar tum tham nang rap theka sonte pusi tu ni no number da nangli tum local MSC ye mol sing tum nal teman nang kirap son dolo man no number abi pin nang tum pan nang rabi po biota dolo ma nang rap di ko betar long ni lang Kedamtang surini rakre sirkia basengkan kerilis pon kaching thu pola marjan national ang deng along best film award chipalong dono labang so kaching thu pola marjan along pen Clarkson senior sitame best child actor no chipalong dono alang li hem lake amreng nijangkar bianglong alang li bihega ko pen bang hem ke dodun pensil abang swala marjan chiparjan don pusi nang chithandon alang li hem atum nang kachithandon ateng pulote labang so film along kachiparjan abang pu Clarkson senior ko chok sidet pusi nang chithandon alang li certificate along ke Clarkson ingti pusi tong igrong lasi labang so men pachok film puasonti mesenji pusi servicer bratu mahin pen kechuneng ripon pado wathat lang so pen crossing town report Malong News news la pen ke tar bilong re biota ke lang arar phan kadam payir lo ahok lo ke damtang ani sininya frank isidak child artist best actor dari India det pilong cepalong dulu la bangke dagli li tumarong amat lo rong chanang senarong la pen ke also men ke Clarkson senar la hello suta hala bangso training kan ke susecot la pusan sedolang arta la si lem dun lo alang li tum apia foto sama cini dun beda kita ngamase aku rabang ke asap cok cedelo hala sertifikat along star medo sertifikat bang tanon hadat ke do hem sido pusipu lo amasi hala
kapapa chok ye phan ke ladak ili tum chin thong lokal me sia ke haya bijit pro pendang lo lapan karbiang long ke the ke ding lapan hamphang song do stame nilihin dan stame chuni lo ye labang so bang ke Clarkson ing tigali la ke Clarkson senarveg lo la se hala a director tum stame apia popan humri lapan arta lapan address patiang ton choklim si prim ke selama bang ke hala tum ta poneng ye polo hala lang tum phana bang nili asap ningi thi ko ekali tema setame son monon fiseta anutina au sumara pansta aningkirung pon kape klempon bangke misen lo curolo lang litum pan setame a hokpet a thikona mate address bangke alang litum humri popusini li alang litum hastame tuning ridon lapen pachini don athe isya kam klem lo pulong te address lapen amunit arta jotmo tarik lapen api apu abangke akinang so Lase misan lo lang itu klempon bangke setelah hai si non pang klempon popusi tuning rilo. Nili ke puji ke la son lo la karbiang long akit ding teknikat rimucat atum pan si tuning ri lo la si aku rabang cok ide da podon anten si tala aku rabang nang pacok pika. Ule he nili hin pen nang ka tuning ri bangke. Nili mitang mare tek de lo la si chin thong along ta bijit kro hai ta mitang amunit sa ke lo pot. Arwah bijit de lo karbiang long ke the tum anta itung karbi jan kacipang tang ba kacupat the pa son la senang cerap pitek jima pusin lihin pen kenang chuning ri teknik ni lia bang ke la sonik lo au so jong se au so phan jong se akur hai ta nang pachok pi ajat pulote padun ta la pachali do nang la pen pachali pusita ni litum phanang humri pon pineng pa jat lo ni litum kamatha bang ke apia pota najat leklem dun pusita ni litum ta chini dun vek nang pulo aprang kasuting dun abang ke ni litum ta chini dun de khadak ki do hem pen masin ne ponche angke auso ta bi ulang ni die hem pen ta ha film ju po dok sin ni litum ke kachar julong la ta ni litum ke kamatha thu so ta ka dilo auso bang ma jok ta khadak bang puria la vi det lo la so phane pon chek lo ni die bi ula ma than nek man than nok la la so hu da bang ta ke apiau so bang nang chi than thu lo ni ku ra bang chok chi det pe ti si tok pon det thu lo an ke hala la ki do hem usu la so ki do hem parok asu po phan ta chi than lo pu an ke hala so mun ni da bang ta la ki do hem parok ta go hati si ke klem un an pe ne nang bor i pipo ta ki pu ing tia po senar bonai nang ko sitan no antanang bonai pi det le he non ta ing ti si klang grok lo mati la si senar ve ka po ta ha pulo te ing ti pu ke chol elo pulo ni lihin na bang ti pachali do nang si tamili te man ta chi thek don long nai la pe non ta vot ke long ta la hai ta ha 19 na po diglo he ho si ta non ta nang le iglo pu si ta la hai bang ke ni litum apia po jak ta ni litum ta thek don elo la si hala dak ki long ko an lo ne ki long le ko an ne matang ka ta long ne lang le ne la hai ta ni litum chin lo chinien de lo ta tang ka poisa po lam ke ni litum nang ne si ta mi la hai award abus tu ke au so klemon ve ka po ni litum ma piang puang no ba au so ang no nang le asan te non hejong ke CMC kangwai mati election long koira trok ta BJP si halap bon ta BJP along armu nang bat bom lang kasi tim karbiang long atum non puta BJP along an rada phan kewan je phan do de sang selang lason si lumbajong constituency aro dimasa ronga lia long jakhong ni phaing koraner kepang ni armu kedeng mei padopon labang so melong pharo EPSL siara da tum BJP along chipok dun BJP along kebang EPSL siara da phan ke CM Dr. Ram Rong hang hin pensi deng pon lo lapen long lia pata me lang towar pencheng lo ka kisung doan ke pajok jia phanta lam jak chipitekang so me along MLA EM MSC ke doan ta chetong dun news desk report Malong News Diprohin penpatir pi ponsi Deshbhakti Divas talon pon Jakhongi phaing kore Narkebarni District Information and Public Relation asai hemalong Diprohin penpatir pi ponsi Deshbhakti Divas talon pon
देशभक्त तरुण राम फुकन करलियर नि पचे तन दुनसी मेलोर काय पन पेन चिकिमो पनसी जायमेगा तेंग पेन साइ पेचुन पोंग बांगसो के चिमो पददेत पेन अभी असम सीएम पेन के तेंग पन चीफ मिनिस्टर इंस्टीट्यूशनल प्लांटेशन प्रोग्राम तेंग पेन पिरबिया लिर सेंगसांग नंगजी पाके मांग पेन रोंगक्री पथिंग पितामे अक्लिम ए पोन लाबांगसो लोंग दिप्रो उपकल दिमासा एडीसी धीराज कुमार जैन भावा प्रसाद डिउरी संजीव बोरा एडिशनल डायरेक्टर शिखर तिंगती लापेन अविनाश बर्मन तुमचे तंग दुनसे मेसेन पेन जायमेग पचुन पोन डिफु पेन एडवेंशन हानसे रिपोर्ट मालंग न्यूज আজি আমি অসম চৰকাৰৰ দেশভক্তি দিৱস হিচাপে পালন কৰিছোঁ আৰু সেই পালন কৰা মেইন উদ্দেশ্য হ'ল আজি তৰুণ ফুকনৰ মৃত্যু দিৱসৰ দিনা আজি দেশভক্তি দিৱস হিচাপে পালন কৰিছোঁ আমি আৰু সমগ্ৰ দেশতে আজি ৰাজ্যতে আজি এই দেশভক্তি দিৱস পালন কৰিছে আৰু সেই আমাৰ ইয়াত সকলো সাংবাদিকসকল আৰু আমাৰ এডিসি ছাৰ ধীৰাজ জৈন আৰু আমাৰ অতিৰিক্ত সঞ্চালক আমাৰ অফিচৰ সকলো কাৰ্যালয়ৰ কৰ্মকৰ্তাসকল উপস্থিত থাকি এই সফলভাৱে আমি কাৰ্যসূচীখন দেশভক্তি দিৱস হিচাপে কাৰ্যসূচীখন আমি চলাই লৈ গ'লোঁ লগতে আমি বৃক্ষৰোপণ যেটো আমাৰ কাৰ্যসূচী আছিল আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া তেওঁৰ এই বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচীটো আমি চলাই লৈ গৈ আমি সকলো বৃক্ষৰোপণ কৰিলোঁ এইখিনিয়ে মোৰ ক'বলগীয়া Tuम kelang bom lake Malong News 24/7 hampang farman klar da kabirta